Haristana milliye abu serdare me Haristana milliye abu serdare me Abu yemek benga heza şeru blenga Abu yemek benga heza şeru blenga Her deme şeru cenga abu seru kime Her deme şeru cenga abu seru kime Kurdistan jiraf işte, avsi talini meye Kurdistan jiraf işte, avsi talini meye Abu yemek benge, heza şeru bilenge Abu yemek benge, heza şeru bilenge Her dene şeru Jin, Jiyan, Azadi. Jin, Jiyan, Azadi. Jin, Jiyan, Azadi. خلاص كلنا ضاع عملوا فيروز لكن وسرقتين حتى يومين جنجيان عصبي Jinavendan uçan radyoya denge gelden baş İru 21 mijdarı 2023 se şemli Brüksel'e saat 8 lamedede. Godar nijamen uçan servis ve peşkeş biken demdem azati arebe rapoya. Endama komiteye ve bera PKK helin ümit kuç şeri ku jin sisteme kut ve uha renge ke juda bir rexistem bike jin çıkası xwa ser bike avqasi xwa zayende xwa naz dike de be xwedi irade endama komiteye navindiya PKK helin ümit bernameye teybet Ahmedi haberi bu şere gerla yeri dijida gerkeri u 25 mijdari roja tekoşina jine be berfrehin khan der haqe şere gerla u erişen da gerkeri de helin ümit kut devlet atır ve hedefen stratejik erişi kadın gerilaker ev hedefçi bu vandıgul hatta sala 2023 em PKK qals ula vazbeken de gutun em qadandına PKK bikerin set salya komara xwe le de encamı de gerila ev eriş puç kirin PKK de salvegera xwe çulu pencan da per u bask le devlete şikandı devlet atırkle herimin parası yen medyaya asema helin ümit balkşan sergiringi yaşere gel şoreşkeri gut deve dema diroki de lazıma gelime jihem behtir lekeleka gerila be uvete koşinemezin bike lazıma emşere gerila u şoreşkeri mezin biken ancak bevi avayı em dikarı serkeftine takas biken le serve esas siji lazıma cuan jen u zedetir tevli refen te koşine beben derbare 25 mijdari roja te koşina jineji helin ümit ragehan pergala devlet zılam xwe bi şiddet alejine heyi dike ugut şiddet alejine nebe pergala devletan u iktidarını karın xwe heyi bikin te çi digotin hüne çoka xwe dênin û serê jinê û serserê jinek êm nebin çima ji ber ku naxwazin jin serî rakin hemû pergala xwe li ser küçük kıstıra jine ava diken dehna xwe bidine ne tevperesti olperesti zayinperesti mafejiyane na dejine na hele jin bebeya xwe na hele jin çarenu sa xwe desni şambeke ledi jive pergala jine qırdike tekhane re berxodana re xistin u tekoşine lazım em jin zedetir li xwe xwedî derkevin û hevgirtina xwe mezin bikin.
لقامش رو چلاغا جبو آزادیا فیزیکی ریبرا پو جوان دا کتن قادان ده جوت مهل هفتو چارناوندن جهانه جالی دوستن کردان و پینگا و جاپلو جلان را آزادی جی پرسکریک را کرد را چاره سرات دست بکرن لباکر روشلات سوریه دی چارچوه پینگا و ده هر روش چالاکی تیان دار خستن و پیشکتی جوانان لقامش رو مشک بکات بسدن جوان لطاقا کورنیشه کومون و دست بمشی کرد مش حیا ناوندا کورنیشه دوام کرد لبر اندام تغییر جوان شورش کرد آخوی گود حیا ام تجدید بشکن و آزادی فیزیکی ریبرا پو پیک بینن امل قادامن پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیدایشی لسر پرگالا تجدید لقامش رو جوینه گل دارخست جوین بشتاریا سدان کسی لناوندا چاندا چلاغا پیکات اندام پیده محمد عبدالرحیم لبر آخوی گود ال سوسی مهنج ریبرا پو تو آگاهی نایی گرتن هیز و سازی نام نتیویجی پیدنگی خود بن هفکار و سوچی ام باشت زانم که اوجم زناهیا فکر ریبرا پو درسن جیبر کو فکر ریبرا پو کلیدا چاری سری آلوزی روشلاتا ناوینه محمد عبدالرحیم دا زانم که تی کوشنا لهم پری تجدید تیر ناکه و بانکر جو پیکان آزادی ریبرتی برسکرنا سلوغانان لقادم بر خودانه تیری ناکه جیبر ویدی و ام خواه بری خستم بکن و تی کوشینه مزم بکن دولت آتر گنده که من بچه توپاران کرد دولت آتر که داگیر کرد او چه تینوی گنده اونداتین من بچه توپاران کردن او هاد گوتن که شهید او بیرندار جهنه ارتش آتر که داگیر کرد او چه تینوی لطل تمره انبارین گنمن ین گنده اون الکف توپاران کرد چاوکانن هرمی راگانو که دولت آتر که چه تینوی دوه پشتی نیوی شوی دپوین گنم ین گنده اون کیف بچه کنگران توپاران کردنه لی درباره زرار و زیانین چیبونه آگاهی نهادنه بدست خسته چالاکیا نوبت یاکود بیست ترمی دلوارگیا پنابران آشید رستم جودی مخمورش با آزادی فیزیکی ریبر آپو هاتو بودست بکرن به مراسمه که کوما چالاکیا 24 مین چالاکی دور گرد او کوما 25 مین کرد مراسم با آماده بونا گل یالا سازیا مالبات شهیدان به دقیق ریزگirtin eşi bu tevayı Cangur'in azadiya Kurdistan'ı dest bekir. Pişti ریزگirtin el sernave koma 24 min endam tevgerajinin civan amahmure roj yıldıztan akıbı. ام بخیراتنا و توایا دکن بریا کنم دست به برنامه خواه بکن و توایا و دخوینن دقیق ریز گرفتن شهید جیلن جیانم بمیرن کو اول 3 سالمت آگاهیش ریبر خواه نگرتیه ایریشن لسر جوانان لسر جن لسر ریبرا پو وکی جوان نوارگه شهید رستم جودی به شوه که شرمزار دکن ما دست به چالکیه کریه اول 120 روزان زیده تره کو بش همیشه و یا ما چالکیه جور به جور دای آوا کرن اما حتی کو ریبر مرزگار نبه اما به توای شوه چالکی ها بردام بکن ایریشن لسر ریبر ها تکرن لسر گل کرد تکرن زیده تر لسر جوان ها تکرن دخوازن جوان هاش ریبر خواهد بدنه دور خیرن امجی به رخنه دکن وکی جوان وارگه شهید رستم جودی جبو تباه جوانان جبو دایی که جبو بابن خواه ام بانگازی دکن کو له تباه جهان ام به چالکی خواه به شوه سلوغان بیجی سروکاپو بیجیان به سروک جیان نابه امی وان سلوغانا پابن بلا تو دمی خوش نه چند خواه نه جواک خواه نه ندور کرن بای راستیا خواه راستیا ریبرا پتب بگرن خیراتنا توا یادکن شهید نامرن شهید نامرن شهید نامرن بی سرک جان نابه 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 Şınanlı şengali ser 25 mejdari civin çekilen civin peşenkta mesajın aherama erebaniya jibojinen Arap legunde bir cari aşengali çebu. Prani axoya jinen Arap tevri civin epon peşi li ser giringi roje sinevizyon hat peşandan u paşe آخافتن آتن کرن اندام رو ببریم مساجین عرب فاطمه بهرو بحثا شده دال سرجنه کر او ها بود زواج تمن پچوک دنا واجبا کامته بشکه جشته دال سرجنه زارو کن کج تمن که پچوک ده ددن کلم دبن کلمه رکی او زاروک جی
jiyana xwe tiştekê fêm nake. Di vî temenê de şîddet lê tê kirin. Dibin navê namusê de jin tên kuştin, kes dengê xwe dernayixe. Lazim e em bi hev re li dijî vê derkevin û nehêlin. Endamekî din a meclîsê Zuhur Ehmedjî balkişan ser fikrên rêbera po. Berê herkes dizane ku zilim serdest e lê niha nikarin wisa bêjin ji ber em jiyaneke wekev ava dikin. Me bi fikr û felsefeyê rêbera po gavên mezin avêt. Me berê şerm dikir, me xwe ji mêran ve dişart. Lê em niha dibînin dixwînin nîqaş dikin serê xwe bilind dikin. Ev gav bi saya rêber apoye. Sultan Sabah jî got zilma li ser xwe qebûl nakin. Berê me tiştek nedizanî lê niha fikrê me heye. Em tenê li malin tên û diçin dibînin her tiştî. Piştî civînan jin meclisê ji bo mêran jî civîn çêkir balkişan li ser 25 mijdarê têkoşîna li dijî şîddetê. Li civînê de ji bo pêşî li şîddetê were girtin nirxandin hatin kirin. Girtiye 68 salî di beşa awartê kelepçekirî tê girtin. Girtiye bi navê Yusuf Asan 68 salî û li girtîka Êlihê tîpê tê têra girtin. Hat diyarkirin ku du xwîn çûye ser Mejî ve Yusuf Aslan û ev rakirina beşa awarteya nexweşxaneyê lê bi awayekê kelepçekirî tê girtin. Yusuf Aslan beriya 5 salan bi bahanê endamtiyarî xistinê li Mêrdînê hate girtin. Heft mehberê sürgûnî girtîka Êlihê kirin. Malbata ku du ji bo hevdîtinê çû girtîka Êlihê ji halê ve beriya girtîgehê ve hate asten kirin. Hevjina Yusuf Zeynep Aslan diyarkir ku rêveberiya girtîgehê agahî nedaye wan û got li ser vêyekê em çûne nexweşxaneya Êlihê me ji kesên li wir rewşa hevjînê min pirsî. Wan jî got xwên çûre mejiya ser mejiyê wê û di beşa awarte de tê girtin. Zeynep Aslan got hevjînê min wawayekê kelepçekirî di beşa awarte de tê girtin û banga hestdiyariyê li raya kiştî kir. Ji îhadê rapora mafê zarokan hat eşkere kirin, 391 zarok hatine bin çavkirin. 20 mijdarê ango du roja mafê zarokan a cîhanê bû bi wesîleya rojê saziyên parastina mafê mirovan li gelek bajaran daxuyanî da baroya Amedê li avaya xwe ya baroyê daxuyanî da çepemînî. Di daxuyanî de sekretera navên da mafê zarokan a baroya Amedê Büşra Güger axivî. Güger balkişan ser erteja 6 Sibatê êrişên li ser Bakur û Şatê Sûriye û kuştina sivîlan a li Xezayê got divan pêvajoyan de herî zêde zarokan zirar dît. Li bajarên Kurdistanê tenê 10 salên dawî de 22 zarokên Kurd bi wesayîtên zirxî hatine qetil kirin. Li Xezayê heyana 3000 zarok jiyana xwe ji dest dane. Li Bakur û Şatê Sûriye ji sala 2011 ve nêzî 30,000 zarok jiyana xwe ji dest daye. Güger dazanî ku li dijî her cûre êrişa li ser zarokan ew ê tê bikoşin. Bi heman armanca Komîsyona Mafê Zarokana îhadeya Edenê jî daxuyanî hat dayîn. Rêveberiya îhadê hêvî ölmez daxuyanî xwe tê got li Edenê gelek zarok tên xebitandin û sûç bi wan tê kirin. Li dijî wan kiryaran ku mafê zarokan bi pê dike em ê têkoşînê xwe bidimînin. İhade li İstanbul, Mêrsîn, Hatay û gelek bajarên Tirkiye û Kurdistanê jî bi heman mabestê daxuyanî da û dazanîn ku li Tirkiye û cîhanê mafê zarokan tenê li ser kaxizê maye. Li Rihayê di 10 mehan de 545 zarok bi êrişa zayendî re rûbrûmane. Baroya Rihayê tomarên navenda pêkarina qanûna daraziyê cezayê ragihan. Di daxuyanê de hat gotin ku piraniya erkdarkirina parêzerên ji bo sûcên li dij zarokan hatine kirin bi taybetî jî êrişên zayendî yên dij zarokan tê kirin. Daneyên tayînkirina wekîlên maxdûr ên semeke yê di navbera yekê çileya 2023 û sû yekê cotmeha 2023 ve wihane. Di sûcên êrişa zayendiya zarokan de ji bo 545 zarokên maxdûrên wekîl hatine tayin kirin. Ji van zarokan ji bo 373 zarokên maxdûr ên ji 12 salî piçûktir, 368 zarokên maxdûr ên di navbera 12 û 15 salî û 204 zarokên di navbera 15 û 16 salî de vekil hatine tayin kirin. Ji ber sûcê têkiliya zayendî yên ên bi ne reşît re ji hû 412 zarokên maxdûr re ji van zarokan ji bo 7 zarokên maxdûr ên di navbera 12 û 15 salî û 412 zarokên maxdûr ên di navbera 15 û 18 salî de vekil hatine tayin kirin.
PDK çi seri rojnamevan Süleyman Ahmed da ani 28 rojun agahî jî nayê girtin. Ajansa Nûçiyan Rojnivîsê cardin pirsa akûbeta edîtera beşê Erebiyê ajansê Süleyman Ahmed kir û got 28 rojun agahî jî nayê girtin. Her ku diçe guman û fikarên me li ser jiyana Süleyman Ahmed zêde dibin, PDK jî ewlehî jiyana edîtora ajansa me Süleyman Ahmed berpirsiyar e. Rêveberiya ajansê got em weke ajansa Rojnivîsê tohmetên nerasiyên asayişa duhekê ya PDK betûn red dikin û şermezar dikin. Em daxwaz dikin ku akûbeta Süleyman Ahmed di zûtirîn demê de were eşkerekirin û berdam. Diger ku bertek û helbestên li dijî revandina Süleyman Ahmed zêde dibin jî her ku diçe guman û fikarên li ser jiyana Süleyman Ahmed jî zêde dibin. Lê niha hî daxuyaneke tîjî derew ya PDK tişteke din ji alî desthilatariya herêmê ve derbarê rewşa rojnamevan Süleyman Ahmed de nehatiye ragihandin. PDK ji ewlehî jiyana edîtora ajansa me Süleyman Ahmed berpirsiyar e. Rêveberi hemşîreyê Xezayê got ji me 200 kesan jiyana xwe ji dest dan. Rêveberi hemşîretiyê li nexweşxaneya Ewropî ya Xezayê Doktor Salih Elhemîd jî anîfere axivî û behsa rewşa li Xezayê kir. Tenê sê nexweşxaneyên sereke û hejmarek biçûk ji nexweşxaneyan li Xeza mane. Piştî temamkirin û valakirina nexweşxane El Şifa hemû bîrîndar veguhestin nexweşxaneya Endonezya İsraîl dema bombardman dikir nexweşxaneyan dihejandin. Doktor Salih Dazanî nexweşxaneya El Şifa nexweşxaneya herî mezin alî Filîstînê bû got piştî xerakirina nexweşxaneya El Şifa derfetên bijîşkan bi temamî têk çû. Nexweşxaneya Endonezî û nexweşxaneyên li başûrê Xezayê têrê rewşa kambax nakin. Gelek ji sedema nebûna cihên dermankirinê jiyana xwe ji dest didin. Her tişt kême bijîşk bi alemên kêm kar dikin, 53 waseyîtên ambulansê ji xizmetê derketine. Nêzî 200 kesên li nexweşxaneyê kar dikin şehîd bûne. Bijîşk jî bi bandor bûne. Doktor Salih basa alîkariya însanî jî kir û got heta îro tenê 5-6 kamyon gihîştin vir. Şeniyek karabalık heye dibiya bu bi kêmanî 17 heta 20,000 kamyon bigihandan vir. Gaznîne erdkême firin rawastiyane av ji ber qutbûnê elektrîkê nayê amûrên sotemeniyê lîne. Gelek bediviyên dibin temamî nehatine kirin. Dema sotemenî nebe zarok bi bandor dibin. Em bi hin jeneratoran îdare dikin.